Danas igramo Bomber Friend. Ako ne znate koja je igrica, to je zove se Bomber Friend i instalirajte. Igrat ćemo klasični Detroit turnir. Uzet ću, ništa nisam napisao. Ova mapa. Ja je uspješna. To je moja deključnica. Jes. Ovako ovdje sada sam. Bacit ćemo ovako. Štit. Jedan de... Ko TNT ja sam baš? Uvijek možda uprolika. Tu možete u ovoj igrici oblačiti sebe, kupovati kapu neku i tako dalje. I to je sad dobro. Ovako. Uđemo ove pare. Jes, pobjedili smo. Dobro mi igrica. Rematch. Čajem jednu pobjedu. Igrica je zabavna, instalirajte ju. Zabavit ćete se. Dam se, vjerujte mi. Jedno malo tu odmah radim, zavit ćemo u jaja. Još tu. Ne. Ja nisam trebao baciti svi smetat njemu. Znači kada umrete, budete ovaj duh i možete druge ljudima smetat drugima. Neki remač. Iću bombu. Kavu. Aha, nema ga. Tako. Igra sam si jako sviđa. Prezadnje. I ja sam sebi sam vidio. Ja sad smetate ovima. Ovom tu play, ovom ZF, jak se tako zove? ZF. Opet je pobjedio LXX0, znači ja imam jednu pobjedio ove dva puta i jedan new game. Ići ćemo ponovo ovoga. Dok ne završite mir se igra. Ovo mi je sretno. Joj, tu su ovi laseri. Znam, to su već imali. Op, tako. Može 3 bombe se imati. Sad ćemo treba sam ostati i onda poreći, onda. Tebe ćemo smetat. Što sam smetat ću, ne želim da ovaj pobjediti puta. To zvuka glava, idemo. Idemo rematch. Ovo je dobro, mapu. Tu će za mene probati. Mene si znaš, evo ti. Kako?
Bravo, kako sam ovo. Ovo je dobro odigrao. I ovo je LXX je pobjedio bio turniru. Dobro znam. Match nećemo. To je to ljudi do ovog videa, ja se nadam da vam se svidio. Ako je, ostavite like, share, subscribe i u sljedećeg videa pozdrav.